May hapon, has ka na tong bisiha kada adlaw, no? Unsa may atong gikabisihan, trabaho, or whatever. Kaya ang ato magong ebanghelyo, naghisgot sa kabisi pod sa atong Ginoo, sa iya ng pagtuman sa misyon. Ayo dire, tudlo didto. Adlaw gabi, pila na lang ka oras mabilin sa iyang tulog, pero ang nakanindot, kay bisan sa iyang kabisi, mangita gyud og gamay nga panahon ang atong Ginoo nga magpalayo sa awaaw nga dapit aron magampo personal prayer ngadto sa iyang amahan sa langit. Mga igsuon reminder na ni Lord nato. Kita kaha, nakagahin ka pud kita og panahon bisan gamay lang for personal prayer bisan sa atong kabisi. Mga igsuon natay likayan. Kanang moingon ta nga, my work is my prayer. No, that is wrong. Yes, tinuod. Pwede natong i-integrate ang prayer sa atong work. Dapat lang magdiniyos ta, pero ayaw gyud himua nga ang imong work abi kay nagtinarong ka mao na imong prayer. No, prayer is prayer. You must find time to pray alone, personal. Atubangan sa altar, sulod sa chapel, sulod sa simbahan, parehaan ni prayer room. Mga igsuon nindot di tanawon. Kanang magmisa-misa katedral mahapon. Mga estudyante sa lain-laing eskwelahan, mubisita sila, muhapit sila sa katedral aron magampo sa makadyot. Ang ilang term anak karon kanang CV, church visit. Nindot nga practice. Mga igsoon, please never underestimate the power of prayer. Kay kana bigyong prayer, mao bigyan na atong weapon against the devil ug mao po na mohatag natong power nga mulahutay ta sa atong kinabuhi.